Pamirsa sejroning usaha nes penglalah COVID-19, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar ngelingang krama antuk melaksanayang protokol kesehatan prokes. Ringmasan pandemi kuentenan krama sani positif COVID-19 nenten janten sani ngawinang krama keaptiang mangde setate waspada. Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga Mausang kuentenan pamuruk prokes ke Kantenang Tedun yening sayhang ringgalah sedurung nyani. Krama durung molihang galah janten pandemi sida matilar. Ya diatun krama sani mamuruk kapanggih ring jalan kirang nanging kantun sayan akeh klaster anyar saking upacara keagamaan miwah saking perkantoran. Pemargi PPKM ring desa kelurahan kelanturang kantos tanggal kutus Februari warsa kalitalis likur keaptiang sida nincapang disiplin krama antuk nambakin penglalah COVID-19 dan nugesang panureksan PPKM miwah nugesang hukum majang krama sane mamuruk prokes sida nambakin kuentenan klaster anyar. Disiplin puniki mangde katincapang melarapan sidak miwah ngicen pangruhan majang krama sajroning megat panglalah COVID-19. Penegakan disiplin prokes justisi nenten wantah kemargiang ring margi kemanten nanging saking tim gabungan Satpol PP Dishub TNI Polri taler kewantu oleh aparat desa kelurahan pecalang miwah linmas taler katujuang majang warung toko pasar objek wisata Taman Kota Lumintang lapangan puputan Badung pedagang kaki lima miwah angkringan rame sani akeh kerauhin oleh krama. Tios rajak ngelaksanayang rahasia prokes, paiketanipun taler ngelaksanayang sosialisasi majang krama, mangda nenten keni panglalah COVID-19. Samian sanek laksanayang puniki wantah mata tujon antuk nincapang disiplin krama, ngelaksanayang prokes, antuk nyujur kahuripan sane sehat ring keluarga, braya miwah krama sane tiosan. Krama mangda nenten ngeluputang 3M inggih punika, ngwajikin tangan nganggen masker, nyaga jarak tur nenten mapupul. Gus Pasma dan Pos Nguningayang.